Natutuni huta lo pasahaton akahatan uli hatan aringgan di parsari matuaon ni dainang bisong dinaong maralaman marataran na bidang biluluan na toro lasol hangami mamering di parjongcong muna tumubi di pamparan ni dainang nasari matur siya kami natutuni huta manaksihon sungod dia pabenan di dainangon di namarsahuta di namarsarikat di akta namaraleale tung nalambot do dainangon naburju lumubi akta di ulaw di namangurubi ulaw persautaon jadi los odo sosonami tuhamu poparan di dainangon moro petung di pangarato kamu tinggal alai adong hata nama tu nama dokon dang do tubuh tu bisa punana inna jalan apa sudor hanami dia mau peparin tu do tirumu nama akka pangalahu nadinggan nani memeoni de namon dia mau sudi asa dapot dia mau akka pasu-pasu pasahaton di bata satu butian nunga sahabe di patupahamu maralaman marataran na bilang din ang di parsari madola dili may kamangulu sa ato panggabian sa ato parorasan so ni mahata Sinabi, gabi ang majalo karoon ni hula-hula na mga kami, banda magmajalo pa naman na.
iboto nami nunga sahat tami tolhas tipe bumi alamanon jalan nunga sahat tami parbuepir dohot eme namar lundung dohon no masuk nate di situ tua naman dok asa marlundung mapangorasan marlundung mapanggabean di hamuna salu na amang guru nami asa eme si tambah tua maparlinggo manis si borok amanta de batama namar tua salut na hamu batok tong de Mata tu raja nami. so nima eme namar lundu dohot parbuepir Iya bet. asa martatta mabaringin barura majabi-jabi asa pirton dimadingin horas ton dimatogu dihamuna saluhuna amang guru nami tupaun ya mata de bata mula jadi Mata tu raja nami. jadi so nima jolo hata parbuepir dot eme namar lundu sian hami hula-hula muna beha amang guru Parang ni Berenanian. Oh dua. Ikaw kung kayo muna tuhami, tulang muna tulang ugot, magkasinaga to, magkasinaoringo. Rolo kami, madahutok kamu, awan na dikdom. Dalaw berik kami do, sa dari roha muna, macapok kami, lima tulang muna, magkasinaga, tulang ugot muna, las roha namin. Asa doon ang masawar ko sa dua, asa walitang may nabagabi tumadapos ka doon, Ari bulu gawe parang never namin ni ang kami ang nagado ars po. Mata tu. Yung sa tabi to bagas po pagdalaman ng persabok kamuna imbadi doon pasar bagong ni naburo dari namin. Ano man subok kami man sa boss spiritual di. Asa pirmi na ko bahul pancalongan. Pirma to di muna o plano sa muna ditujungan di amo ng pangamuan. Mata tu. Asa titima na dinoban na hodong les ni rumah. Tung sumoni beda mo terbukain bersama bola sebentar di butuh muna pada kumparan ni berenamion saya ngerti di Batama tonton negara bayi pasu. Mata. Kami siang tulang rolong muna siring oring hobar sama nang dokon ni adul di para sari matual ni itu tonanion jelas ni rohamuna huwa kami doa kah na baru boras libur boras kemaruan dia tujuan ni Aryo asa perlu dipanggabi ang horasan dia muna asa sungon nilok kondisi tua-tua sa pirmabuk kidahul-dahul pasalongan pirma todi luju-luju matungak kapanamot Mata tu. ini dohot dengan sungon nilokon ni kahadir niyon bisa dihut na dipudian ni ibebere namin asa uli dohot dengan dinagasan kami dami hamuna saluhut na kawang baru namin Tinatino pa, gulang-gulang pangarawin na alay buruk mo do tulsungon ibe natarapati pahami siya si matuang doak kay botong na dong biso maminta mamaso amat tari bata sa ilang ligo kimasaluhut na liha mo na binasuna sinubuti mahami Do bulan tulang. Naniari do hula-hula na marhamar Hula lagi. na maranggi. Tolo raja nami. Di perbonding ni dapur nabi ison. Dua kami dua orang raja nabi nang gitu. Abang buru. Alah. Pak. Bapak mundur baik. Ima son nabar ludu. Do buat spiritual di. Asa dapat son raja itu nama do. Marludu maludu dia apa kabedo perhorasan. Asa titim pada tiropa ulum nais rumah. Tusoni pinabot terbak kami son spiritual di. Sadwa teman nama goi pasu-pasuna. Mata tu tu lah. Sokoni man pangar spiritual di sa kami. Amang guru. Gabe. na uwat Gabe tu. Ilok na tua-tua gokos si paimaon juju siya lusan. Ibatigyan o namang boro nung nahubok hami gokomi. Jalan nung nabe maratak pagjakdong jok kita makaliangi bakkani na boro ate. Di pohon niya laman pangataran niya na pangipasan ni boro. Mga sumaso mata tua di bata. Dihamu keluarga besar marga Malaw na patupa adat sarimatua ni na boro naung sumuloon ato nga mang boro takas do di haronam nakin dizung yak kadainang ima eme naolo ludu ma inagabi ludu ma yakan horas dihamu salhut na keluarga besar amang boro nami eme ditabatua parlingoman si boro di batado tong silutua totong ma do Mata tu raja nami. Lasoni man kinamang baro
doh hargue pir idok na tua-tua asa pir maboki baul-baul persaloman pir matok todimu luju-luju ma iaka pamamuan matutu. molo tuk soni penaboy terpasata yang boro asirohana idok na tua-tua titin na tilopa godang pangarahu na oteik sosadia na hubasata yang boro ibatamat tong manggohi yang kapasi matutu. soni mahata siam marga si jabat saunari nunga dialap tuhata ima oma atahulungon ibu tonar jadi dihamuna akabere nami saluna ibe bere nami pos dorohan nami dihamuna sudah kapinoparna so na tua-tua tapak na rotajon nari mitahi dokokona iko si sada hata si sada pambahenan si sada roha muna sudah dipawar ni iboton namion di bagasat tangiang mahita lau pabor haton anggiat di jalur tuhatta imana diingalan persatu kinani ima tu siamunna di surgo hasonangani jangan baru tulang ada naboi si pasaraton nami si kula-ula muna simbolon di persarimaton di ibu nami 10 lembar Gayong kami. lau mangulo si nami bere nami di komparan di ibu nami baik kau ngajolo laguna emen di simbolon dilanjutkan dong emen ende di parna Satakas butom. Tatangihon. Iyo pernah martinuduhon opat. Sada tuba-tuba, sada disebat, sada tubadak, sada manisabalo. Jadi aku mah pau puno-puno perhadi. Kau mah pau puni perkatuba. Asa botong mutakas,
Anu katarina tua-tua na mandok polanino silo honok kutuhan. Ingat dalihan na tudu pau pak siham-siham. Aha tujuan ni. Parzulu lului parngulun ni partong dia. Dung biliat di bata tu hamunai lului ma parngulun ni pardagin. Dung sipuli marsau mah. Ingat tulang ber tulang mesin beda. Di sini. Kalau aku begi di sukara inangot dengan rohan miran bang sahalak aci ada deh. Asa botol ini. Udahlah. Udah nyari ini nih bu. Baru dia selalu memberi kesimpulan. Alai, asirohan itu hak kedua di paso-paso utang bepestarian diamu. Di beng kamu, hubatul lapir utang kada tibo na bortong mo siguro mo memberi kesimpulan. Na merasa do au do permainan anak ditulak. Asa botong mo tekas. Au marak diturangmu, ama ngabul do pergi nang mate. Datun na sa telepon ko gabar. Ku telepon tang buya orang. Ale romo sita jimba. Itu parok itu sudah balai asa botong. Jadi sudi na paso-paso na siya tulangi. Tahu bertingkah asasi rohani Tuhan di pasu-pasu kamu di pangarap tua tak babas sariang tak babas somorang di pasu-pasu dewe tadi kamu tubuh di kamu natong anak do boru do kamu na saat pula saurong mati betul. Mangarapo to na to ari. Las pasaton nami sukong nulis ka rabu to amo na paparan ni bere namyon. O ba do. Raja ni nampere nabion na budari so nabi natupani raja sinagay oppe patotto na mangburu so dia hape akan nina pinasahan namin sa man no Tuhan ng silibuti ma siya tulang dorobot siring orimo. Hari, Gabe, tuan. Mang Guru, Oh, tuan. so kapagkata ito na hari, imasok silo namin. Di sarong materi na po namin yun. Kami na ulo sa obat.
Nama-nama giat ya. Olah. Jadi nama-nama lagi. Oke. Ay, opung kami mga jolo jalan eh. Olah, sadar. Ini ada kamu mak. Persaudaraan Boru sudah ada. Namin Ebe, tulah. isang brodo kami yang hula-hula na poso semua orang markanas gitu ama so nang kaagul pinak ang ibo ni nata sa lahat dami ha Ebe, tulah. tidak mo demay pe tari ho tulus matahatayin na dari di Riara Jai rada kami sumamburu jadi tari ho tu isin na madalo magorma kada na mambur namin asa pasatan Ebe. sen hula-hula na poso na mati Ebe, tulah. dalam na setahun sangat do mangboro ida nga mangboro ga nahurang hok do mapaw kami tulan nahurang mudum do kasi tajong bali pagjulo ala opak do kahatay Olah. pagjulo kupasahat kami masada turun helana ami do Ebe, turun tulah. nam Ebe. pagdurahot olo kung sabar mapo maka tuhela tahu hata ahon sadama tuhahang gini helanami persago mamay Ebe. gado sadama hon tuhi bebere nami ibotoni helanami persago mamatu na sila na opati Ebe. sadama tumahuppo nami alay molo tung holang pahuppo siyang helanami te pasahat kami ang no sudi magkamahuppo Gabi namin. alaw Persaudaraan Boru. hidup dong
para pahami masuk-masuk nami Tuhan muna maminta mamasuk amat taribata di para sari matuon di bere namion asim maruhani amat taribata saya dalam ditambay mari kita saluhuk na pinasuna Tahu tanah tahi hamu manon Gebe. manon tuh sian hula na poso simbolon tuk songon dia be ulos na boy tapasahatan yang non dohono masuk na tani situ tua asa prilintik mahasabi mangingut manang tagadina tuk songon ido be non boy na boy tapasahatan kami ulos tu boru nami di batama namang boy pasu-pasu Ikut pasang apa muna torasmu asa bertua ho maloho hela maloho boru obat kamu bawa tabayak kai botong terutama di hoboruna harus pintar di keluarga Malawya jangan kau berbohong di keluarga jujur berkata jujur ya inilah saatnya kau melaksanakan perintah Tuhan yang kelima. Mamamu di sini, bapak udangmu semua di sini hadir. Ate, amak kela mani balen. Dah, malatung nahabat tikirop pihamiro, alaniaka adok kolang ni perdalanan. Dan nagabi makurangi sangap, ate amang dah hula-hulam. Nagabi yak kasangapima dalomo. Martua mahamuna dua, napaborhaton na tua-tua nong matuawon sisari matuoda. Lingot kamu namar doat tubuh namar hamarangi balik tanpa gabe tumbuh dano sinaduan aribu do gabe takas do marsi paululuan dan ino molo ino dingot tamu sadahamu songod day ni ay dam dua songod day di tua ingo may le dohto ito da molo ino diulok kamu ingot adok do hata di tua madok dau huta baringin tolok huta di semamora saur dihamu na maringin dal hatok kamu mamora pinati kotor daw binitapian di dia hamu maringanan di sima hamu dapotan yaka persaulian dah Raja Badur dia amang boru nama tua amang boru dang nagabe hurang iyak kasangap amang boru na nian sasitong nga molo pangiduan niyama ikut parjolo do ama alay dia madohono amang boru dang sakapta alay debatado na manuntuhon alay bosroham ala huboto hami sada taring nakin ima tubumon ana ate tosroham mahiti tangiyang ni hula-hula matangiyang turebata idok na tua-tua ador hadukka togu-togu ni lompu tali pasa madogu-dogu ni hormo nang saromatua mawang baru patogu-togu mahopu satu nawar nini satu nawar nono amurna posroham siat jamumurho tuari marsogo ibat obat ate hata nabudari inaroha takas matur hamang baru alai nahuberan nak kini atur do di beko nabatuk majalo siap hula-hula iba koro yang mang baru iba bayaran nomuse sesi jabate
ganjang si toro rambu tangyang nami tutuwa tapakin kapasay ang giat ganjang mau murmuna si toro pinopar na muna turtur na pacarian dia mula saluna dah asa sahat selalu sama tebortian nunggu puasa kami ulos horok tua muna baru nami saat kita tuh baru rasan saat matu panggabean di perserikatuan ini baru nami baru nami siap pumuata pumuan di Sibolon PSBI Kecamatan Teluk Bengkulu kita do membayar anggaran dasaron dalam kita do melaksanakan terus dia benar puasa tani soal anggaran dasar anggaran rumah tangga di PSBI Teluk Bengkulu Lasma Rohamuna dong soal tadi situ juga madon asa si titik masih gopang ulang dalam pengaruhna terus ini do anggaran dasar kamu tak pasang tani pumuan di Sibolon di Batama nama kohi pasu-pasuna Pernah menyusun nanti bapak. orang dulu soalnya ada las mal pakai homo mati naringan dan pulang malam musik Tintin na dinopay na ulang-ulang pangarahon na. Kaso iya pero sumpala mo na punto ka muna. Las mga mauna raga namin sa tuhuna. Pagusin namin. Ay kami musin na kumatusin. sana dengan sa nauli hata di situ naman dok asa tinahong wal kiyo nila di pamaran pwede naman masih tiyo las padong umatu hasa hasa Tuhan kami dong bertungan kami. Asal wagi manu-manu beda mang maju musik nah berpusing.
Birma to din man yung muna sa luna julu-julu ba akan ang pakabuan. So di ba sa pagkuisak kami ang buru wala te ba. Sa matulaw ima adat parsar matulaw ni napuro namin. Wanungguwang kami ulos. Sudah mamu pokparan ni napuro namin dunosi. Pahopu soang ni na. Biga pa pokparan ni napuro namin dok nina dok pahopu na sudah mo na san namin. Ano yung buru? Atau bere nami obat ibebere obat mangarade ma pahok pusya anak pahok pusya buru mengarade bani bos balita gawi torok balita horas di hamuna sadhut na boga-boga di laporan nami sidoron nami di hata si paino tohong na bere nami bebere dang boy binay las ni rohani dongan panomak na hasik ni rohana tung na sojari si bainon Marsia minamirang kamu sama lapan higaul masih tutur-tuturak kamu sama suha di robean ang girat ma ditangihong amat tane bata tanyang tanamar hula namar boru tunggu di hamana namar sangap boru namar tua asobo berpesta garuk tahun mengakaroa gerbulan horas mulai ada kedua gimana sepuluh ada apa sepuluh masuk waktu 9
Nak iba sini. Orang aja tadi. Itu sudah 2 bulan lalu. Saplo kan tambah saplo. Lima. Baik. Sada. Bagaimana perkara waktu ini? Tak penawar satu dulu penomor Horas mami nama calo. Tu kada nama sikat ini hamuna nama ngalia. Raja kami Allah kami perkele rumuna. Poda-poda ruhi kami. Dinong roh aku pasatu ada. Kami betong roh mama nompa hamuna raja nami. Semua dia betong terbaik nami. Sopan dihum nami. Sopan diadat nami. Menutup menjadi 10 kondu kasih berduduk. Roh kami mendapat hamuna raja nami. Arang mata dina tua-tua nama dok titik nanti roben dan bulan-bulan pengarahuna. Semua dia biar roh nami Abang Raja Nami, amat kalibat aman gohi pasal musim Nami, asal kami manokan mudah-mudahan Nami, pada mengamusin tahu kartu sih.